Nekome su igrače, isto toga, još jednom predana lopta. Za osjećane krasne asistencija Brankovića za Drežnjaka, trica Drežnjak. Drežnjak i Branković, krasno, noć. Jako raspoložen na početku, putuje Drežnjak, trice Drežnjak, ide do šakaši Cigone, ide Gegić koji se vratio na teren, Gegić ide do trci. Čeka Radović Riversa, 2 na 2, evo Rivers lopte, evo Rivers u zaključavanja. Radović na Bošnjaka, više nije, treća ukradena lopta Drežnjaka, ide Cigona na drugu stranu, Knjivić za Krajinovića, uzeti tricu, Krajinović i pogodit će 3 minute do poluvremena. Krajinović i Branković uputu Knjivić, evo Matince, Knjivić gađa i pogađa, 1 po šapu, ali Knjivić na Brankovića i u Staranku još jednom treća blokada Neta Riversa da nas utakmici Radović ide Načić uputu trica, ide Drsup. Sjajna asistencija Topolovića za Radovića, Radovića Drežnjak, ponovno napada Dražnjak Topolovića i ponovno Novačić 5 sekundi, ide Novačić na ulaz kad nema šta drugo i pogađa Sani Gegić, Sani Radović, on će tricu u sebi. Radović na Topolovića i sam Radović Gabić. Evo sada lopta Gegić i leži na porodani još jedna izgubljena lopta, ide Krajinović, hoće li ovoga puta ili neće.